na mabarikiwe. Muturi ku buhanga bwa Yesu mugabanye induru. Yesu anubabisa mutata. Amen. Amen. Uzamugerageza mu bigabanye bingane n'amajwi y'abantu barimo. Ko turari imirimo yayo kana abahaye bavuga ati bayumvikana. Uzamubigabanya n'ibyanga mu bisibye turirimbe. Amen. Amen. Sasa tunataka kumchezea Mungu wa wale wanataa waombezi mpite mbele tuchezee Mungu kwa wimbo moja ili tukuje kusikia mnenaji. Agiye abatambuka batwibagire gatoya abamama amafaranga bakiriwe